Mema obi biara akwaba eba African history and heritage. Say Yankopon de na adom ye de na aseda nyina efata no. Na biase aye wo nim so obi bia onim abakosem no na chese wayela wo. Abakosem wo hoyi eboa ema nipa ehu bebi ya okọ. Se wo nim bebi a wo firi abe de ne so behu bebi a okọ. Na mpo anse na obehu bebi a okọ ne so. Ade se wo hu bebi a wo. The science na ye ba betwetwe nkomo. Baba kasa afa eye sampa abusuako na me bisa wo se wa ofiri sampa no ni wabakosem de so wo ni wabakosem a me ka cha wo se wayela wo ni santi matomensa afre eye panyin kase a wakodere ewo nimdie mu ye tutu efa abakosem ho se ye ba be pensem mu ni hwehwe mu ye eni na disua mu efa eye sampa abusuako ehefa fo ene sampa fo. The sapping when you pay Nibia say, Mr. Kojo Ajimai, the historian. Mr. Kojo Ajimai, I don't want to say, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala will be a way. Masha, Allah Akbar. Yanko Paul the net, Abdom Abdomie, Tia Babishia, dear. Babishia, dear, after a year sample for her. A year 190 and 90, and you Umbisaya, a fast sampa busuko. If it's an entire be a yate sampa, Kunya was and be our sampa. I a person and can was. The yen to me uncle, cast sampa, Kunyas and Brayin yin sampa abusuko. The person and fasa Kunya and so. You see, dear, in besides, a heifer for and a sampa, a cast a sampa busuko, a heifer for and a sampa for. You, Miriam Latif, why are dear with us? Senior Dame Canon, Media Montu Monsi was a Ghana, you know, but be a conflict, I see. A phone could be a semas as a sem, Montu Monsi was a major research. None here, India Asino, the Abetuga, or Abe focus if he didn't intend so. Now, in the meantime, not yet. But be a more focus, my attention. A bono and a bono east. Yes, oh, Bodama, yes, I say, all started damn no fee, as now they are called about it. Into be a conflict, as you see, my drums squad. My young program, my articles, binum alpha one, medibet to do because they would go to net ground and the paddles and never can. Nipano adechi okọ adwuma okọ na no onyata amokra nkokan o printed the question in some grow nyata amkai na mo se o kan dia eni ufra adwuma bakra no odidi no na otie anamboa otika mu kro bitima boti eni ntuma ye necessary so wa pro bono e nanti a nanti ko ana se wo do tifie na ye keka kire wo oh me wa pro now history dey ye nyantena fie because Oko archives, historians, delay with archives, archival information. Now, archival information also, Ogadebia, this is Oko for interpretation. In the son in Nipano transit to send a transit a Sir, and the Yasem Tifian Mabo, me too to Quankra. Recently, one was in a mobuna. For history na me ye man copy pura. What I say? Na fana for ma dom su kwa kosampa akọ jamla me ne nipa more than 20 edi komo. E obi nkunwa se mo am de wa betu bia. That is a minor na person won so mo. Sa na tie me soma no e no ne friend o man chekere me nso mfam no ne metim de asom o man no. What I say? Obi akosua medicine. No de te hospital e de som man no. Nzo makosua history a social scientist ye dey say but be a conflict problem mo ho ne ye or research e find out the reason as our problems no ye dey betu da what I say and very soon na dom suko Tanusubin Valley no where wo dede wo no ba betu da me o ma ye point what I say me wo program lineup no we could have 25 topics and paper sanity. Ain't in a match if one you were different. Yes, Boslim Kabi. Oh, David, and your Boslimka. None one said I'm more Jamra and
am de beto abe for kasa fi di intenten so sa friend am fi bu na me ba no fa what you say yanko poncho yamla ya se misa no so all right yes some abusia ko ne se fa for ne se mo why dey pa on say before aye betre nkonwasem a eko manhia ne agentre ha ama binom etwetwe hutu nipa ba wuom enya asem ketua je yete sample history nase bon ye sample for no ye nafanafo ye kanafana ye guru speaking group what has it say Monday Jula group no language group no bia eno Soninke Malinke Monday Jula enom ina Wangara ina ye ni bakro what has it oko soro no ho Senefu Côte d'Ivoire almost the same people no of name na predominantly no nafanafo no wo Côte d'Ivoire what you say be kura e wo Côte d'Ivoire e bi ne wolochei bonduku be ho Yesimala Suku Tambi Kakala o be on group bebre e o Côte d'Ivoire so eti o hwe be migration history no nafanafo abe wo Ghana ha no be migrate from Côte d'Ivoire sabre na boundary no ni ho ndi be migrate from babiane frɛ ho Côte d'Ivoire no ene bae so ebinom so migrate from Soninke Mande Jula area ho Senegambia area ho babia na old Ghana empire no ba say ina migration no e ho na e free ba so by a period in the immediate past no there or more migrated from Babia from Côte d'Ivoire. So na farafo no nyina no abewo Ghana no ba be di campaign no Jamala so na bia na friend na safufu migration not take place somewhere 1450 in the 15th century thereabout by on be trouble bi on tikra na ansana Asante Kingdom ye for ansana ye German for domafo migrate from Akwamu any Sontres Opera area enti ba bi abeti there onom na ye indigenous people any Kuti no mayera nom ne safo no any gben nom ne degbafo binom degbafo ne frebe move for nom ne ade omonso efrafra okoko diwa kolango fo so efrafra obi omotete ye ne babi a ebeka se na fanafo nko ani ene ye ne babi a ebeka se kolango anagwen ana efre ne se degbafo ba frafra lobi fo so e ho oni am so sanity na sampa fo no ye na fanafo a be free na fana kuro bi a ye frɛ ne kakala no ne da so e wo Côte d'Ivoire ena we migrate e bai be hina na odiba ni me frɛ ne hia no wobo what you say ena kralungu ne salungu so ne me so no nti be bai no be kura be di kan kyekere ye be si jamra hene no so no ma be ba bi abeti enti kura sampa a friend is saying mercenaries kakala migrants, let me put it that way, because nye na fanafo nyina be wo Ghana ha ni free kakala okay. But sampa fo no de ye kakala migrants so nye me so no enti kakala migrants no bebe to be fiewrai jamra hene eno ma ba sase a but so of course na fanafo abe ho eye kabile nom ne jamra kagbo nom ne e friend buko so boase nom ni nyina no e nyina bebe to jamra hene what you say na kakala migrants ma nebe frebe ho sampa fo yi beno be baso nko na bebe wura ha no bene duada so wa bia be di kanko chichiri kuro duada so number 1 duada so number 2
na tribe bi wɔ na ɛfrɛ bɛ Krolusa na bɛyɛ very stubborn bɛdo dɔbɔfuo kura na Krolusafoɔ no aba na ba bɛto ahyɛ bɛ so na ba gyegye bɛ nnuane de kɔ enti bɛde bɔɔni wɔ hɔ na bɛ defeat Krolusafoɔ no nyinaa so na me so nti hɔ no bɛ mu start paapaayɛ enti salongo ne kralongo no bɛ no bɛkɔ kyekyere manje bana babia na yɛhɔ frɛ bana yi enti kakala migrants no bia na yɛfrɛ bɛ banafoɔ no bɛyɛ nipa baako ɛna ba bɛkaeɛ no so bɛbɛ kyekyere duada so number 1 ne duada so number 2 ne bɛtu firi hɔ kɔ kyekyere sampa nnɛ ɛwɔ hɔ yi so nti sampa no bɛyɛ bɛtena yɛ kɛseɛ because abrɛ no na pre-colonial time any colonial time no nyinaa na ɛhɔ yɛ trade route na ɛfiri Côte d'Ivoire fa Bonduku ɛfa Wɔnkyi ɛbɛwuram Kumase fa Ahafrikum so ɛkɔ nti na hɔ no abɛyɛ nodal point so ayɛ crossroad na sika nso wɔ hɔ nti ma na yɛto ne sika soko no na bɛdi sika ɛwɔ hɔ so enti sɛ kwafoɔ ɛfiri bu na ɛba no bɛbɛbɔ bɛho atraseɛ kakra ɛwɔ sampa hɔ nti saa brɛ no a sampafoɔ no a bɛwɔ duada so bakyekyere duada so bɛhu sɛ no sɛ kwafoɔ no yɛ kolangofoɔ bɛbɔ bɛho atraseɛ wɔ ha nti no sɛ yɛankɔ tena hɔ a yɛ asase no wanha bɛbɛyɛ dɛ bɛbɛfa ne group no bi ɛdi mirika ɛkɔ kyekyere samba no na sampa no Satungba Jafla Satungba bɛ nana bi yɛ friend Satungba so no ne din no na akɔyɛ samba Satungba no yɛ twa ne short yɛ ne samba wote ase nti samba no ne ya cancer na yɛ sampa one of their chiefs or kings sana onom ɛde nti dom no be from that place and kɔtena sampa and kyekyere sampa na sampa hɔ no ɛbɛyɛ nafanafoɔ a bɛfiri kakala ba henkuro abɛsi na ɛhɔ ahenkuro ɛhɔ no ɔhene bɛhempɔn no ɛna yi ɛtena enti sampa traditional area na ɛwɔ hɔ sisi saa bere no nafanafoɔ no baafɔ baba bɛyɛ sampafoɔ kronkron yɛfrɛ ne sɛn kakala migrants no ɛyɛ duada so number 1 number 2 kokoa and sampa bɛyɛ migrants kakala migrants baba kanu a baba keka ho jamra kabo ɛne kable otase jamra kabo no kyerɛ kɛseɛ jamrafoɔ no bɛba bɛtena hɔ na bɛdɔɔso no jamra hene no so yɛnya dɔm na bɛdɔɔso kaeɛ ho ɛyɛ kabo so ɛna kable isi bɛno baako ka sampa traditional council no ho but bɛnyɛ nipa baako a bɛfiri kakala wote ase baako ka sampa traditional council no ho bukofoɔ akɔka sampa traditional council no ho but bɛso bɛfiri kakala hɔ bi nti ba bɛfiri kakala kronkron paa no yɛ sampa duara so number 1 duara so number 2 and then kokoa. These are the principal kakala migrants ɛna your friend saying banafoɔ no nso deɛ baate bɛkuru a bɛfrɛ bɛ ho banane nti identity no azumi different identity na yɛ iku bɛsɛ bɛyɛ banafoɔ wɔn deɛ meso no but bɛnyina bɛyɛ nipa baako so enti no saa na bɛbɛ deɛ no ɛteɛ nti sampa no deɛ ɛyɛ bɛkuru kɛseɛ paa no a ɔmo migrants no ɛfiri ɛhɔ baeɛ no ɔmbɛtena na yɛn no akɔmfoɔ yi a yɛfiri akɔm bɛtena sontrɛ so a sontrɛ so no yɛte a yɛfrɛ ho dɔmafoɔ a yɛmigrate bɛtena abampreda ase ɛwɔ bɔma area hɔ a yɛdi ako awura mu akɔ Côte d'Ivoire yɛkyekyere German man no sampa ɔhene bi no wɔ Côte d'Ivoire ne yɛfrɛ no Akombi ɔno na ɔgye
ye nana no German for nana no ye friend Tandato se oko se opepa bi atena na oje na so no man babi tena you see na nipa ne ntam de say power struggle bi ekọ so ntie ma betwetwe tuo ma kire no we no German for no omo eto hye na fana hene no ye friend akombi no so a odi ne so kumi ntie ma na fana for no a be wo Cote d'Ivoire no nyina no be hye German hene Tandato no na hene na se na sabre na boundary no ni ho na fana for no a be wo Ghana mha so be ko hye German hene no ne safo hene a ye friend suma hene o ye ne safo hene ni bigum hene no be so be ko hye na se so de amejo enu ndi ma ekuru bi te se e friend se Jamra si no ene na fana for no binom da so eko suma traditional council so de amejo so the better was o ma ba kwasam eyede so pensem mu wachire ama mpo so wasem misa bi kura na ayede ne so obebisa wachire mu obi a wotie o pepa so obesua ade na ne tintini ne tietia wa hyase ye de akwabe na eye sampafo na ehefa poti na amufili a amo betena bebi a ye fe ne sampa sisia nse wachire jamna se o mbo no tofa kaniti wa mai efa poti wonum free kakala Cote d'Ivoire okay bebe sre Jamra hene no ma be babi tena ye no be kura be di kan chichire ye no eye biada so number 1 and 2 kuru ba ko na tamfa ba ko na ya to number 1 ne hene nko na number 2 so ne hene nko na bebe chichire sampa ota ndi sampa no be ye ba hinkuru enti o hene no ho na o ye den o betena ye enti the first kina o lead migration no your friend is here Nyogbo o free ho na Satumba Jafla obidi akunya Sacheli ono so bai Sanaja donji cherfo na Satumba bi nso ba bio na Wole Kwame Jabo sa Wole Kwame Jaboro we ne time na oyese Asante so ye powerful kingdom enti Elzadia one Opokuware the first ebe form military alliance what I say unyantokwa akobwa no nso nyantokwa Asante so nyantokwa akobwa what I say okay so beni Asante for them no eye alliance eye ayonkofa so na metro Opokuware time enti am Opokuware the first ono German for ekokon under or Apokofi war no sampafo ne nafanafo no abewo pomho no nyina be support Asante man kutia Abokofi eno kra ne man ne succeed ye se be ne no te nti na be nim Abokofi military strategies ya so nti be support na o defeat Abokofi Asante defeat Abokofi enti ntokwa Asante kon ne coast ho bene akire denchirafo nom still ana bede boso wo honom ne dukwa wo nom ne ade nyina no na sampafo yi ene banafo yi ne na fanafo abe wo ho nyina na be komboa what I say enti bene bentem no ya yonkofa military alliance what I say non-aggression pact say yen kona mom unyantokwa but sampafo no Abokofi Asante defeat Abokofi no sampafo no yene Germanfo ne be anko bio enti Asante ankoboa be bio bohu ne ankoboa be ne be boa Asante oh enti now I was telling them say you people must know your history what I say atu yiden chema atu mo sampa hono se muni mabako se man kento because who ni nipa no ntem no ya yonkofa una nanom de bemuja e kontintim na henie na mo so biribi ba se mo pe manhene nya ne bo manhene abai ne bo manhene sante hene mo manhene o hene bi a mo manhene House of Tea Scrum mo manhene or recommend na abai pine
because so many more mine has sent on the Vitioka. On no be more belief register no near that. So no dim one dance. Entinka enkawa nka yonko no nkawa na wo nipa no ye wadamfo. Wasana koso afrem dia tenene so. Se murado o frɛ me nne meba kyena meba anadwo meba awia meba o tia se nsa yiwo ene yade no wa commit the sovereignty of your state to him there. Now bet ma dictate ama o tia se o bet ma dictate ama enti mo ko dictate ma be ko ase no ye be ba so no wow won dey mention no asem na obi eso no yeah asem na me bi eso pa no won you see heta no subim kro nyina mo ne asantentem no ya ayonkofa so ya ayonkofa dia that is what I've been asking them me hear history no me say me ko aka say mo na nanu ma twatwa gu ho say o asante anko ante ye ni asantentem ya ayonkofa ya yewe nanso so no mo aden na mo ko gina surrender the sovereignty of your state no to Otumfo. Why do you do that? We decide says oh yes sampani ya asema ya Mr. Kojo Adjuma ka wonim sa wa bakosem weje the scientist so bibiela wonim na bakosem no oyera wo Mr. Kojo Adjuma yes sir ye to ya sem bisa no so ese mbra eye sampafo amumbra emetna bebi a moti asampa sisi kia wentelo won ebeto eye asase for ha na se beto asase wura bi wo hono asase wura na make say friend Jamra hen okay your friend is Safufu okay Ota near tisu ne so your friend am say na Safufu the fourth and I said the third what you say enti ono na ye be fi pan oh enti sie nyina ogbo ono ne bae Satumba Jafla to aso sa chele sanaja donji chirefo Satumba wole kwa mi jabore or anyway the seventh king of the Sampa people and the name Opokuwari the first he signed military alliance agreement ofri ho na pemo ahenkura what I say firi haba na gate no gate etu bae what I say ntafo tu a yinda ono inaugurate Sam Modua gate na yanda ono so inaugurate ono so yata ntafo ono inaugurate office no gate what I say etipemo ahenkura oye Sam Modua na Kwame Bosuo oye Kofi Sono nya Kofi oye Sam Modua sie Kwame Adinkra oye Sam Modua na Kwame Kra oye Kofi Sono na Kofi Sono the first ono so ye Kofi Sono na Sam Modua eba ebio aha no Kofi Sono no to aso tu Sam Modua ono Sam Modua ono so Yanda Gate na Kwadwo Adinkra ono so bae na Kofi Sono the second ono ne wu ya ene ntokoi asori Kofi Sono the second on the wu ya ye Kofi Sono Gate ntokoi asori se ya kachiro se ye babe pensem eye mentime ho ase efa sampa nkonya ho na ye be kachiro da foflo na nsana ye be kachiro ne hu be hia se ye be hu sampa bakosemo ne sa enti na ye da we adi akyeremo ne se obebo ho mbode na nde adisua na wasua ne ye se ne sibe ya ochina de ne ye de ba na wate ase o na se ne de no wante ase a ochina de no obe branch na wate ade to bo ho mbode se nde adisua no obe fulo na wasua ade ege na Mr. Kojo Adjuma na be pese mi bisa se eye sampa eye nkule ho nkula ekabom traditional council no kwan ben so edete nkula ekabom ye traditional council Sampa traditional council Sampa traditional council no won say ma chiro mu say Sampa for no Kakala migrants so nkrofo bi no ma be free Cote d'Ivoire kro bi a ye frɛ ne Kakala be ne be frɛ be Sampa fo yi a be hene bi a na ye frɛ ne Satumba Jafla Satumba no be ye Sangba na Sangba no ne ya sana kanse no aye ne Sampa what you say on the be chichire Sampa yi so na ya Sam Modua the first ono ne boaboa nkrofo bi a na be so be nye Sampa fo
say ben kambum na ben beso ben tre be local council sa local council ba na 51 so enti na fanafo no binum tre na se eye jamara kabofo be tre na se e na wenom kabile ete na se sabuase sobo nom be tre na se grubi wo ha be no be tre na se bona kri nom wa buko ete na se adadiem bona kri jamara kabo ena efrene se kabli beno bete na se abeno benye sampa fo mum de but bedo be ho akobata sampa no because sampa na nya ya bon man hinti ene yenya yesu yenya nyaman hina yemfa ye ho ko bata nipa ya bon man hina no wo ho ne me so ba beno benye kakala migrants so sa de dia pese me hu ni se ni matiefo sampa bushako amone doma ana se be kasa kwamufo ana jamanfo yonkofa na twaka bi ewa muntema na oh yes yonkofa ewa muntema won se mbi kan se sampa fo no ne di kan se jamanfo ana doma fo na bi ana e frene be hini bi ana e frene tandate ono ne ko chichire kudi wo akubi wo ye frene sansan ufri bonu ko ati oba and no san ko chichire that they are saying nomne ade omne di kan obona trans ye man ba bi tran wo kudi wo mo what I say na wo ze wanji ma pa bentem say struggle for power na ye survivor of the fittest ntie ma tanate no ona sojafo no koto hye akombi no so ene kulangofo abewo area ho nyina no di besu kunim nti kulangofo ne na fanafo abewo ho nyina be hye na se so ne ebe so sana de ko ba nti no enkambuma ewo bentem ene saade ene besides so no won say be nyina be the same geographical area so intermarriage take place into ohwe bahemfo edin kura no a won se kwama dinkra no mom adinkra wo jamanfo din nti we kire se o papa na oye jaman ni aye friend adinkra so because intermarriage aba ohwe a bahema ye friend yaaju kakala ana jusa so ena abrasra si no ye jaman fo dini what I say because beni kusumafo no warware ye wo hu me so no okay it is sampa fo no de baaye no ene na fanafo no nyina fo sampa fo no in particular because sampa no ba bia wo na bensu manti beni sumafo no warware ye so hu me so no nti sumani bi kura no a mi refu suma hene sa no nidin ono na ne papa sampani so okudi akonya suma na ne papa sampani nti na intermarriage bi ekoso a se ba se sampa hene no take decision bi kura na o team invite suma hene no na wabeboa no na hemfio nti sampa fo no suma fo no de nanka ayonkofa kese pa eda bentem part of amosone asante force eno so yonkofa bi so mana asante de ena ma kan se military alliance sabra na tribal wars no ho no so ena nipa no kan se meboa ndim sum nyatokwa abeboa me so enti no nka ho no na wayonkofa no eso na ntokwa na gukura no a na ye friend international diplomacy oman bi tim de ne ho kobato oman bi bibia obenya friboti eno de me mintia saade no wo ne me so no because na do ma hino hye ne fa no ofra something no beba ana ne me so no ofra him for no bia be wa something region by all means eno ne friend international diplomacy that one is there but where I disagree with them they say mo ne something here father for why do you have to surrender the sovereignty of your state to him
Hono mentiase. Wadam for the one na chese wo de waja pade ate wadam for. To the extent they say your internal affairs no kra no otim dictate ma. You have a pressure wo krum ho so na wo toto ho tu a onwu bi. Ne e happen wo ho no asantini ho na wo hu say be bobo be hu tu ana no be hwi sumani bi yam tu ho no a wawu no one fresh anti regional waso wadam for be kan konwasem nkura na yese wa no ware kura no a wonte asuoja haban ye oba bi okasum ba ko no wakojina nanim murade o frem na meba o frem tina meba mi yade ni wo o frem na mama mto ntam kese o ta se ntam kese na wakoka no wo na se kire o to ne ntam kese o to ne ntam kese de na so tim punish wo no na wo wadam fo no ka che ne se o frem wa ma o tim punish wa e ya yonko bi o Eza ko jadi wai. We ye atiefo asem bisa se bisa o. Ta inbox me ye program ya. Ta inbox me ta fefe. Asema ese ha won pa ne se. So obi anka se won ye historian. Wo historian ma je ato. So ka wa ba kwasem ma je ato ma wo se bono abakwasem se wan kasa. Wonum kasa che se. Ye boda mfifie. Bono abakwasem na oka. Na de ntina de bia obeka bo na asem bia pese won fa asante fo embata ho ese waso asem ka de ntina wo hwe so nka obo na bakwasem ontitie bo so wa shase afifie na obo da ba afifie asante fo enye ode de bia obeka asem bia ase wo de abasem ba ese be de ebam na amaya bo no fo amaya bo no fo ese mo de ba tie okay obi asa asem we be ye no wanwa no onye santini oye santini kura na santino onti ase Britain Asante history ubet matre Asante history ayi Britain for Africa. The Battle of Eyase in Samanko Bond of 1844 nom ni ade ben hwana nom ni sinsan it won't be Asante history without Britain so ni amechro no bi obe no ma boso ate. In the same way, no, Asante metropolitan Asante here, Asante region, yeah, a horna Asante mine no shas, you know. Every year, no better money, no. Asante for the Gunja for coin, Benny the Gumba for coin, Benny Jamai for coin. What I say, Benny, a friend is saying, a danger for coin, Benny was a 4 coin, Benny said 4 coin, Benny Fante 4 coin. Bene awonafo adubafo anom ne ayi o man kokko water region. What I say? So almost every tribe in this country, a training Israel, Asante factor bebom. Wait, or I work with Asante factor or say the northern factor in Asante history. So all say, yeah, what I say? You see, so the Asante history, you know, or trade history of the North, Asante bebom. So far as Asante for nananom any obi akon ye se bebe di no so no de. Who history no be wurane de bi. Ntu ontimi nkan history no enyiw de no mfirim. Okay. Sa no be se ayi afirimi. One na kontokwa ma wo rule no pen. Why impose colonialism upon him or upon the state? It is all clear ni state no ni kingdom no history. Obeda UDF. They say na Ghanaian history. Yentimi ntwe Ghanaian history. Enyi Britain for the infamy. Because they colonize us. Enti a history of Ghana. From 1900 up to 1957, Britain for the MO. It is a Britain for business. I say, I na Ghana for more history. There be a more Britain for India, Britain for India. Na be kura no badwene no be saying also. Na chese nye bias bi na wo ya. Nye bias. Enti ano de be kan na kan china. So far as metropolitan Asante
I wo ni tre na tabam se obeko achibi a hye ne yam no de obia history asante factor wom wo hu ya me tro ye German history asante factor wom enti se me kam German history na bono history asante factor no bebam eno de ye wote a ese ote ase enti se o kan tell se me bobo asante fo din na okura unim ne ya wo kan ene so person bobo mi jadin body a sa tribute na ye tuama o te kokoso no for more than 100 years no payback tu amo na benya amudin bo adi mo me sika ko na mo de kokuma se me de Mr. Kojo ajima eka o ti de toje mo aka se munyina no de e bolo ma de ne ntia se so me ka chira mo se yesu ya de na enche ye de adwuma de ne beba bi na madika ya ka chira mo se ende dwuma de ya di ehu be hia so be nya me na wasua na wati ase ye wei ena bebo o se da o china se ye ba ne ye ba be ka e sampa akunya sem na obetumi ati ase ye yentimi enka sampa akunya sem bra yenyim sampa abusuaku ama ba kwasem ye santina ena ese nipa ba kwasem ehia o mama yemfa abakosem ndia mama yentu abakosem ase so yo bia wani ndia abakosem ho a sisa ko wachi ne kosua why no sia babo Mr. Kojo ajman ye de ye dwuma die ne e ba wie no se wa asema ye kan ina disua yesu ne de we se on bo ne tofa ebi se o kasa ko na wa mama se mi se ina asa de me pese me bi se ina no kasa na wa ansa ni ina nti mi bi sa ma no zo mi nya bi ko mi sa na nam se yesu ya de nko ade se ye bi sa bi nti wa asema wa kan no a wa pinsin mo achirem wa pai mo ba ko se on bo ne tofa e ma tie fo net of abone se bono ene bono east ahemfo no a beko asante my council meme de se ne amta kam ye free bibi foreign policy diplomacy President Mahama ba eso ne nam wiase amana man so opemwa firi ho e de aba wo hu ami so ti eno de enye bone se woye hini bi wo bon ha na bia wo ne sante hene ntam no mo be fa yonko bi se oy dina de kese ya utim potna se eno de enye bone because u benya bibi afiri ho eno no so benya bibi afiri so okay number wrong so be surrender or sovereignty not to him wrong o de tanosubin de no ye beba so no ye full topic am deba ni ama ntokwa wo ho bebrebe no ye saade no so se tanosubin se wo transa me ye independent na mbom no me no ntem ya yonkofa nti wo ye wade bi a me ba be wa kantokwa ni enti mi de ma futuo ne se ba be makose mu kire se be ne asante fa yonko be ma yonko no enya yonko be ma yonko no enye servitude and new colonialism what I say alliance should be alliance it should not change from alliance to new colonialism o yes and how grow ni mu history o be yes and no hene fofuo bi beba whether then na via ko ye minya sabi na eno de ntokwa de eba that is what they are seeing asampa we any de Mr. Kojo ajimban e ka kire o say onu de do original so ne kasa se wo adwene po bi se o ye bias no mpe asante fo asema no kolo biara eni no se ndi original so ni on ka se mama heni biara ne otumfo enya taka si dabi osisi oni ni taka na edem puntu eba ofoaso na emom ni taka yakoba se wode wo ho ekwa akwhye na se emfa hwe embla ode osi eno na omfoaso Mr. Kojo Ajimai Unua ye beda wase ya kupo inshallah